الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, ayari na isab kita niyo waktu na to ini. Amunain waktu sa halga-halga, biana sing kami pagbalik-balikan na sadyang kabtangan supaya daran bangkil yung mga yadto supaya kita daran na numtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan marayaw, dia akan kato sin Allah ta'ala papagbalik-balikan kato taniyo. Biala singkatan, dia akan kato tanyo sa lago-lago amo na yung pag-ibadat na pagbalik-balikan na to na sadya tiap-tiap maabotin waktu niya pakaniya. Sabab yun suway hadya in kita amuin tumundan haamuin kakahinang si mga sila na kauna rin kato tanyo. Amun kimupugdan in kakahinang nila doon na pamiat sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikianin siya amuin kimakawa day sab. Amuin timundan day ha amin nakauna rin ganiya. Labi-labi na in kabuhita ini di kita makawa day ha tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na tuod bang kita nangako indila na to patuhan Rabbul Alamin bat siya rin pagtag-ipunan na to sa ta sukatun kato sin Allah ta'ala in parjanjian sin bigi pangatayan na to haamuin yaundon kaniyain puunan pag ini atubang iban sintuhan Rabbul Alamin hawak to amin iya subusin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin anak kapu Adam agad na in apo na to Adam apal man sin Allah ta'ala alastu birabbikum qalu bala. Pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala unubukun ka ako intuhan niyo na insambong singkatantan na matan tuod ya Allah ikaw tuod wayron dugaing isa-isa mo tunggal wayron ikaruwa mo. Nasarab yan intungod paparkala, tutukasan ini, doon ha mga sila, nangako indila patuhan Rabbul Alamin, jimanji imbigi pangatayan pa Allah Ta'ala sarta, labi-labi na amuin mga sila, yaon piatarang sinudjot pamaranan nila, in piangakuhan sindila, iban simparjanjian simbigi jantung. Amun himinang singkatan kakahinang wala nakagawa dahil hapamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab ito in biyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sabugat-bugat tutukasan na amun yung mga sila karasulan. Iban kanabihan. Biyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaddu ibtilaan al-anbiya
thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Wa in kana fi dinihi salabah, zida lahu fil bala. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa bugat-bugat tutukasan doon ha mga kanabihan. Pagubos din ha mga kanabihan, amin mga sila salih, tao salih. Hati sin salih, amin kimukugdan inamal nila, wayrun miuklas. Doon hakatan pamiat sin daak. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap kauman sambil pakahinapusan na amunain umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na laong niya roon hayaon magsuno-suno na hadya. In amuin tutukasan niyaon, in sumubli kitaon bihad turamahita, hasupaya munaring hakatan, amuin daran kia tutumtuman sin, ipon, in hak sin Allah Ta'ala roon haudjot pamaranan niya. Bihan yan. Na in sa bugat-bugat, tutukasan, amuin sampai kialim palalam sin Quran mahamulya, amuna in pamhu na to Ibrahim alaihi salatu wassalam. Biyay ta doon hayaon sin, siya in sa bugat-bugat, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tutukasan. Haparman niya, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Inibiyay ta doon hay ni sing Quran mahamulya. In tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam nakauna tiukat sin Tuhan Rabbul Alamin amunin Nabi Allah Ibrahim idibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin dain ha mga kabtangan amuin kimukog dan haaturan sara. Amo na yung kabtangan marayaw. Damikian tutukasan dahil mga kabtangan mangi. Bihan, lamod day sabsira yung mga tutukasan. Kahit na inpiang langan, di mo man dyan hikabtang. Inpiang daakan, subay mo siya hikabtang. Bangkaw riya, ipapasampay, subay mo siya hipasampay. Bihad to yan. Hati niya kan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wayroon daakan sin Allah Ta'ala, harap pa marayaw imbukon kya baita niya, damikian wayroon deng haamuin hinang, di kabayaan sin Allah Ta'ala buat malengkan niya on katantan, biyaita niya, muna-muna na mga kakasin niya, biya sin ama niya, amuin kabtangan maluoy, kabtangan marayaw. Hibay ta niya haama niya. Iwan pagando kailosin hinang. Amuin di manjari hinangon. Hasupaya makatay maimano siya marayaw. Na initindo kanan si Nabi Allah Ibrahim. Intutukasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga tiyang daakan kanya hasara. Iban sin usulan, sin agama, iban na sin mga kasangasangahan niya. Inyad to katan kaya tunay sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kad na sembil biyayta siya, biyayta kita roon haonin Nabi Allah Ibrahim. Wa Ibrahim alladhi waffa. Iban lang ni Ibrahim, amuin timunay.
Hati niya, ingkatan sin diakan sin Allah Ta'ala hinang niya. Sibu da mabugat iwan sin ini makaan. Hibaita niya hatat kala piyang daakan sin Allah Ta'ala. Damikian yung piyang langan. Nasalta doon na ini biyaitaan kita supaya kita amo hindi magkalukalo, di magduwarwa. Diyan na paninayat doon, alla taziru waziratun wizra ukra. In hukuman sara, nakabutang halaw mansin, Quran mahamulya, muna yung kahinapusan, kitab na panaog sin Allah Ta'ala, mari pababaw sin gumi, na mataod doon haon ini tutukasan hinang pamarayaw, tutukasan amin hinang harap pakangian, sumagawa kaniya kita niyo wistahan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kakahinang nato. Alla tadiru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Amin di bistahan in hambuok, wala nakahinang doon misampeng kaunan maas niya ataw anak niya ataw kampung niya at kala inyaon hinang sintiap-tiap ginhawa tumunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya rain ujion sin Allah ta'ala haadlaw gana-gana an laysa lil insani illa ma sa'a. Imbis taho na manusia doon dahaamal na hinang niya marayaw ataw mangi. Hati niya inyad to katantan, tiap-tiap manusia, hambuk-hambuk yan to kasun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inayat ini, betan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labi-labi na indaak sin Allah Ta'ala kahinapusan namunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung niya yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalili Ibrahim alaihi salatu wassalam. Biyaitaan siyusuyan sin Allah Ta'ala inipon niya kakasi niya amunin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amuy nain hangkan niya na dawhat in pag-iyanon pag-imam. Ha katantan atin niya pag-imam ini magdarungan sin pagkaradyaan pag-agama. Hangkan na in katan kakahinang niya pamarayaw. Kamatauran nalukat sin kahinapos ang daak sin Allah Ta'ala munin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nain ini katantan, tutukasan sa laggo-laggo. Amo na yung pagtawahon, kalimat, mga kabtangan. Kabtangan piyang daakan, kabtangan piyang langan. In ini na hipanukas sin Allah Ta'ala pa, ipon niya. Hasupaya tumarang hisiwin nagputing doon, iwan hisiwin nagsabunal. Na inyan katantan, amuin ini tutukasan, harap pa amuin pagsabunal, ibansin, kaadilan, sin Allah Ta'ala amin subay hitunay sinipon, subay hadjayad to katantan, mahinang sinambuk pahambuk den kato tanyo. Mahita, hiukasin Nabi Allah Ibrahim, sebab biyeta sin Allah Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama. Sebab hinangun takaw magdarungan sin manusia. Amin singuran nila sin hinang, yaktadu nabika fil huda. Amin singuran kau roon ha amin ini kabunnalan, kasabunnalan, kaamuhan. Amuin manunjuki pa amin hasupaya kahidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan
Iban hasupaya in sila tumundan kay mo. At niya bang ibarat magpanaw, murul sila katahan haulihan mo. Bihan hasupaya lang niya, madawhat nila ing kasannangan kakkal didto haadlaw kana. Bihan yan mga katawtay manguran ha kama Islam. Hasupaya madawhat na tuin kalabyahan dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tugbas bal kalaan tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap mga sila amuin nakadawhat sin darajat mataas dito haadlaw kana. Among na insa abdal lang ta daraja. Nahasababian im mga sila nakauna rin kato taniyo nakaingat sing kasabunnalan na in sila nag-aapas-apas pahinang marayaw. Bukon mag-apas-apas maglumba biya sing di mag-agaw amin hasupaya siya nasadyain makapaunahan bukon sa sumagawa inhi kabin haulihan tawagon sinya ito nakauna kaya naing kabayaan nila magdungan-dungan sila makadawhat sing kasannangan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to yung subay makabutang halam simbigi jantong sin tiap-tiap Muslim kaya na di na to dahil kapag agaw in amal bat kaniya-kaniya ra bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kana. Hisiwin makasampu na kaniya. Nasampu naon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parsukuan niya dito haadlaw kana. Na ini hawak tubiyita sin Allah ta'ala Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam inni ja'iluka linnasi imama na inakulong niya hinanguntakaw magdarungan hakatan manusia. Bihan. Hatungod paparkala pag-agama. Naman jari doon haon siukat sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam patuhan Rabbul Alamin karena in siya di mabaya hikabin in anak kapo niya haulihan subay makaakad katan bang aun dapat nalong niya wa min dzurriyyati naim mga ini anak kapong kulong sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nauna imbayta sin Allah Ta'ala la yanalu ahdi zalimin. Im mga sila nag-anyaya sin ginhawabaran nila di nila madawhatin amin magdarungan sin pag-agama. Bihan na amo ini in laong ta pag-apas-apasan si manusia di pag-agaw-agawan amuin harap pa marayaw. Harap pa amin bang aun dapat ikaw imagdarungan sin family mo. Sampay wiyeta sin Allah Ta'ala roon ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Im mga kausugan subay amin magdarungan sin mga kababaihan. Nabi ang zaman na to ini, biya mataod na babae na yung nagdararungan halom sin family. In magbabaya, magtutudlo, magtumaribihan. Amo na in babae. Nain ini, sambatan da sin kabtangan sin mga sila tausog si pais. Di man jari mahinang jumatuhambok family wihad tuin ini jumatu halom sim family niya. Karena muna-muna in makagaos darunhan mahinang siya magdarungan na subay siya amungiin nagdarasin sipat iwan pakukus dakula amo na yung kasabar iwan yakin pagi ano kasabar amin subay siya masabar bukon magtuy-tuy tumay masimbis cara
wala pamisang kiyahatihan marayaw. May tayad to. Sabar iban yakin. Subay mo matanto na muna in pakaradyaan yadto. Amuin jimatu yadto. Amuin mapangannal mo marayaw, mapaamong mapatudyo. Ampa kauhimibal. Bukon mag-uus-us. Di man jari amuin magtuy-tuy kita lumakso kumawas. Sinwala tamisan na pangannal marayaw. In maksud ini harapon sing kitabihan. Naim mga sila. Nakauna rin kato taniyong uno-uno pakaradyaan kikita na to. Sibo na kikitaan na to hinang sindugaing deng kato. Iwan sinaon hinang jimato kato. Subay na to dayad to. Ini maakulod lang sin magbibisara. Pasuron palaon sinakaliban pikilan bang imamura kain hinang yadto atawawala. Nakawa na to dakain kasampurnaan niya atawawala. Hasupaya rin kita makapagsusun. Hasupaya sa roon doon bang aon pagsusun. Magtuy kita makapangayo pa Allahu Ta'ala kaampunan. Doon hawak turayaon. Bihan. Sabab muna in kasabar tay maunsin Allahu Ta'ala hakugdan panagnaanda. Bang siya limilyo na malayo. Mga 2 adlaw patadlaw ang kapito ang kabulan na 5 bay. Inyad tuway nakapos pa idahan si pagsabar. Doon dahapag ianon lang niya as-sadmatul ula. Haamoy indugtol panagnaan. Bang mo yaon kasabaran na nakawa mo sa laggo-laggo pag ianon kasabar mahita sabab iya akaran iban yakin piangannal mo marayaw bang uno injatuhan sin hinang amin yaon iya alop mo yaon. Amo yan mga katawte manghuran haagama Islam. Nahasabab yan dahin ha mga kaptangan gimwa law niya idabtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Hati niya kalimat mataod kaptangan doon ay sumagawaing katantan lang niya paatam mahon. Nasampurna sin Nabi Allah Ibrahim katantan. Kan Nabi ita aruaing ayat ng sabot takaina wa Ibrahimul ladhi waffa. In Nabi Allah Ibrahim amoy inti munay singkatan daakan kaniya sin Allahu Ta'ala pahinang marayaw iwan sin panglang dahing hainang mangi inyad to kiya tunay katan sin Nabi Allah Ibrahim. Kada sambil wiyeta doon haon in Nabi Allah Ibrahim mapatot na to singuran akaran singkatan kakahinang niya biasin hinang sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil inisiaksiyan sin Quran mahamulya. Qul innani hadani rabbi siratun mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Biyaita an sin Allahu Ta'ala pamungan niya Muhammad in ako ini kaya hidayatan na sin Allahu Ta'ala. Amoy intuhan ko harap paran sa buntol-buntol amunain agama timitindog piag-agamahan sin Nabi Allah Ibrahim hanifa iran bukon siyareng ha mga magsisirik in Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim sambil biyaita kato tanyo halam sing Quran do kay ayat maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Diyan wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lil ladina taba'u wa hadha an-nabi walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Biyaita doon hay ni in
sarayaw-rayaw manos ya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain ini magad kakahinang sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aulan nas bi Ibrahim alladhina taba'u. Amin mapatut niya agaran singuran nakatan kakahinang wahadan nabi. Iban sin nabi amunain kahinapusan niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu. Iban sila matan nagparat saya sin pamarat saya sa bunal biya na sin upat khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin na iatasan na sin Allahu Ta'ala yung mga bariman haadlaw kana haamin pangagad nila hasara sin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iban sin piyang langan. Amu ini pagi anong ini kalimat amu intiak del sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pangakaran sing kita atau singuran yung kakahinang diyan. Nain pagi anon doon haon sambil piatarang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila niya mga hakabtangan sa rayaw-rayaw amunain sampai piuas sin Allah ta'ala runhayan sindi sila pananamun sin amuin kabinsanaan amunain biyay ta doon halab sin Quran mahamulya at-taibun al-abidun al-hamidun. Amin. Ini hampu ayat, hampu kabtangan yan nakabutang hasura kad aflahal mu'minun. Amin nagpareho sin sambahayang nila sambil siyabot sila hambuk-hambuk nakalamud doon haon yung magtatawbat iban sin nagtatag-ipon sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala daran na mamuji pa Tuhan Rabbul Alamin daran nagtatahlil pa Tuhan Rabbul Alamin daran ini dizikir pa Allah subhanahu wa ta'ala wairun liat sin waktu imbukun aun hadja parbahagian sin kabtangan niya doon ha mga waktu 5 bayreng kaniya. Amo yan mga kataw-tay manghuran ha kama Islam. Sabab insiya dunhan na ini biutang niya yung ginawawaran niya. Sampai diyanji niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aslamtu li rabbil alamin. Biya natin niya, impiag malilaan niya, matan na mo rin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Bihan yan. Na ini ni katantan, hapang urol si mga sila nakauna, sampai doon haon dihilan kita katan, parbahagian doon labi-labi na sa mga kakahinang pag-ianon manasikul hajj haturan pagsambahayang ingkatan kakahinang doon haon pangikutan Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam iwan nasin asawa niya anak niya Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam amun diak sila dua magtali anak haparman sin Allah Ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al-bait wa Ismail amun iangkat sin Ibrahim pataas inamuin biangun in Ka'batullahil Musyarrafah
Iban sin anak niya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sila'y naraak nagbangon doon hayan. Na sampai aun doon lugal, biyata sin Allah Ta'ala, dia akan kato, wattakhadu min maqami Ibrahim musalla. Kawaaniyo in lugal sin Nabi Allah Ibrahim, doon haamuin lugal, halauman sin Masjidil Haram, amin lang niya makam sin Ibrahim, tiap-tiap kau ubos tumawap doon simibog kau magbalik paulihan hasupaya makapangiblat kau harap pa Baitullahil Haram, amuin lapay na harap pa amuin makam sin Ibrahim, malapay na siya ka na iyari kaulihan niya. Bihad tuin daing mga nasabot doon haon minal kalimat allati ibtala bihinna Ibrahim, daing mga kabtangan ini tutukasan sin Allah Ta'ala pa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naamo yan ini mga kalimat tutukasan damikian biasin ayat, o Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, o Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doon haon pangayo sin Nabi Allah Ibrahim, damikian pagpakayon na to day sabi pagpangduaa, pangayo dua pa Allah Ta'ala, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tay maakamu bang kita mangayo ka ini hipapatay ma pa Allah Ta'ala lapayon tain anak kapu tabihan sampai sila malapay sin pagtayma sin Allah Ta'ala sinamal nila. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Laum sin Nabi Allah Ibrahim na papanjariha kami kamu. Waj'alna muslimaini lak. Amin papanjariha kami dua iwan sin anakku, dua muslim. Amuin nagmalilla matan harap kaymong iban sin anak kapu namo karwarwa, amuin matan nagmalilla harap kaymong bihanin dua asin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sa taon paroon giyanap, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, pii sila, amuin daakon mo hasusungon daing kanila, amunin napiin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Na jari daing ha mga tutukasan sin Allah Ta'ala may pagtawagod lang niya kalimat doon hay ni aun nasabot di hay ni si Al-Qurtubi riwayat daing kan Sa'id ibn al-Musayyib laong niya in panagnaan nakalamo din yung mga kalimat na sabot panagnaan ini nag-Islam hati pag yan nag-Islam doon na ini amin nagpatuli laong sin bahasa Tagalog amo na yung Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Damikian panagnaan amuin kimawa biya mga ini daib bihan amnay Nabi Allah Ibrahim. Damikian siyain panagnaan amuin magga bati lapit adlaw umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian siyain panagnaan nanguko laong sin magbibisara hati sin nanguko ini
nanuptop sin unoy ni duhol singko ko niya yaon. Siya yung panagnahan ini pupuk sin pungot niya. Siya in panagnaan amuin doon hayaon ang mga kakahinang sunnah hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siyabot doon haon inyad to katantan Nabi Allah Ibrahim in biya mga nakauna pa nakahinang hawak to sinjaman niya. Dabikian panagngaan nakapaghutba atas si mimbar amunin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Damikian panagnaan nakausal sin pudang ipanglalakot among nain Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Damikian Nabi Allah Ibrahim impanagnaan nakapakay sin sawal long sing kita magbibisala. Sawal amon in sarawil long sing kitari. Haula ta sawal bang harab na sarawil bang siya jama bihadto. Ini katantan Nabi Allah Ibrahim in nagpanagnaan iurul sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai in kita ni umiurul haulihan nila sim mga kakahinang ini na ayaw nato butasan ima kasunat-sunatan ini karena sunnat sa lago-lago yan bibistahon kato tanyo sin Allah Ta'ala kalaguan ini tumba sa adlaw kana insyaallah Ta'ala na mamaid na ko kanyo waktu ini niabot na in waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.